Atongeria baikundi bya youth gembe ibachumiritiye na kuringira ndebe senator wa Meru Kadhuri Murungi kununkirwa gitikyo minister wa urimi ndeni ya Kenya bari wa Kadhuri no menyopone ne gutungata Kenya kire ministry una nabatire nende kwidira kinkarwetikyo ni bataretiye CS Eric Muga abatere gweta na mbere kuritangoye kikenda Meru yomba kwidira kyo na nende ya minister baile kundi kimwe kya kariba sentimenti ibediri tinyabo kiregana na siasa kutambo kuma egembe ate senator Kadhuri Murungi kwenda kutonya kana guchuna CS Muga gitikia kikyo minister akariba bari wa Meru neringera yudie kura nyingi muno na Meru ne batire kudira kyongela wa minister Mwankana arua ndubute speaker totona nyantu kwemwe ejete kawe kwe wanjera ute ndubute speaker tona ntu kwemwe na ambasari ute ndubute speaker tona nyantu kwemwe ejete nya waka kanisa utona wethiuruka na ejo kie nikyo antu agukara ala seneti yake kuga ndubute okalinde okiuga bole bato tuchokere gangirigacha ni migambo ya kariba gishigo mbunge kya centroimenti barabashumirite kugwatana na kariba mirga ya southimenti kugara Rais William Ruto akithithia ugaruruku kiri mawaziri bawe gitikyo urimi natigera kugichokia ja kaunti ya Meru na bakere kithiria tungi ni seneta Murungi abati kunenkirwa kyo aria baugite ni bamuthimite na bonari na katharika gutongeria gitine kiu na nikyo baku agitikia munini wa speaker seneti nigi kega ende gitina mirandi ya witi na mbere kiri Meru migambo ere gwatimbaru ni kundi mwanya byambe ombithe kuma mirigene ya igembe bakiuga seneta Murungi ethiritwo ari muraini na jwa mbere gutetera kimera kiao kia mira na kinyaka gita karia ari mujumbe ari umwe wa jumbe bara bendekithagia maugaruruku ja kimera kia majani Kadhuri no kumenya ground uria gukari tote kwenda onenkera mtu te ground ne kumenya thina chietu turuga mwe gitikiki and you prove as long that mtojo akomba that what we know kona rira atutetaira ria bakara na munya majani ja karibu bwega lakini thai jogeta arimi abo kura majani senior position ira ndene ya Nyambene kwina governor kwina CS kwina ambassador na kwina women rep na Kenya PS lakini tweta imenti na bori ni senator na PS kaskiro pieto imera so no we omba weta katheta mera ikaritwa ke group ya drugs ne kenda tomba kwethira twetekerwo omi transfer nde wingi gona nago ndotethie mira ibwise Kadhuri murimi o majani ibwise nare mama kandamia kwa hivyo muntu uyu na kuelewa kilimo na Kadhuri ngwira tukona agirita ndene Meru akia kwethira ndene Kenya atethia Kenya baba ingi nkorogite umaloi oito kuromba ria president yakethira kibwitha series chafu nekire Kadhuri Murungi kitine kuge CS akariba nkoroki ne bashumirite kuga seneta Murungi tegete kya waziri wa roja kwenda kira kire mirigene ya igembe na kira bagwetia thirikari nene gete kya waziri wa urimi ni untu Meru ere batara kwethia na mawaziri baire kuringana kurire aringire thirikari ri wathanine Meru ithiro ena itebiire antu begembe nabo ituthikire ni nabuiga bwega Meru ere na itebiire na bado turetie itekia biere tekira kenu kekina muthako ruji kekina kya ruji to buruburu kinyago kagete to gwetia tutegwetia mndolengwa mwana ola tutendengwa na kakengwa na ndi nyaira twandamana mugai muyuthi mwenzetu kana tibwo muga tutekwendengwa batu atukuromba ete nonto ibiethera biele twete atia tongelwe tucogerwe etikietu CS muthieni ni akaribaria uge na wira ne bogirira iswiria Ruto ati mwankene jwangirije 27 bakethira bare nyuma ya gukaja gutweka kaigwa kiriro kiao gya kujukia seneta Murungi ari waziri wa urimi ora to kuringirite na wirubo bunene no utoga kuringira that one you can count on us 2027 nyakitekira Kadhuri nyaketha tukuromba gitikana kiromba what we know bado kitwa kariba Meru tukasupport Ruto wetu na tukamwa kura chetu tayari kusapotia William Samoei Ruto 100% tuko nyuma yake bamba tu bamba na yeye pia tuangalie upande wa Kadhuri Murungi atusaidie hapo mageshigo mbunge kya centroimenti nke report rate to shewero rea kwa rieto ni mutuge kare